Dobar dan i lijep pozdrav. Danas ću da nešto pokažem o sklopnicima, elektromagnetnim sklopkama. Kod uključenja motora pomoću sklopnika nama trebaju 4 osigurača. 3 osigurača su za motor, znači i njihova će struja zavisiti od snage motora, a 4. osigurač je komandni osigurač. Taj komandni osigurač je male amperaže, 10 ampera, 6 ampera, čak i manje. I da, recimo, često ponekad pitanje ovako kaže šta je potrošač u toj šemi, komandnoj šemi, koju ću ja sad malo kasnije pokazati. Potrošač je samo navod sklopnika. Koliko je sad snaga tog navoda, to nigdje nije navedeno, niti se znao, ja recimo nisam znao dok nisam sad izmjerio i evo sad ću to pokazati. Ta je snaga normalno veoma mala, sad ćemo vidjeti koliko je. I recimo u svakom pogonu maltene, bez obzira na broj motora u tom pogonu, vi imate samo jedan komandni osigurač. Eventualno dva, ako je to baš neki izuzetno velik pogon. Pod pogonom podrazumijeva znači više motora koji čini jednu cjelinu, znači maltene učestvuju u istom postupku, znači nisu nezavisne mašine samo za sebe, nego su baš povezane u proizvodni ciklus. Znači, bez maltene jednoga ne mogu ni ostali, ne trebaju ni da radi. Pa ću to sad pokazati. Ovdje ću sada ovo uraditi sa jednom relativno jednostavnom šemom. Upotrijebit ću ova 3 instrumenta. Ovdje je vatmetar. Na vatmetar dolazi napon 230 V, vjerovatno. Vidjet ćemo. Ovdje dolazi potrošač, pa ćemo njega spojiti preko ampermetra. I mjerit ću ovdje napon. Ovdje ću sada preko prekidača uključivati ove sklopnike, znači bez ičega, samo ovo, i tako 4 puta. I uključit ću jedan veći sklopnik, novi što ima. Ovo su korišteni i čak i neki praktično neispravni sklopnici, dok su ovi neki su ispravni. Spajanje, znači počinjemo sa vatmetrom. Napon dolazi na krajnje priključnice, na unutrašnje dolazi trošak. U ovom slučaju spojit ću ga, pošto spajam na utikač, spojit ću preko utičnice i ovdje. To bi bilo gotovo, da nijem sad da ovdje ću da spojim i ampermetar, voltmetar, pa ću jedan vodič da izvedim i ubacim ampermetar u sjeji. Ovo će mi biti ampermetar. I tu ću trebati jedan vodič na ampermetar, a voltmetar ću uzeti svoj unutrašnjih isto. I na voltmetar. I tu je spojeno, nije komplikovano uopšte. Sklopnike ću uključivati uz pomoć ovih instalacijnih prekidača, a ovaj ću kasnije dodati, pa će njega izgledati, ne znam, njegova kolika snaga, ovih otprilike znam. Znači,
počinjemo. Evo ga prvi namot. Napon je 222 volta. 3 vata je snaga. Znači samo 3 vata, jedan sklopnik, odnosno namot vuče snagu, a struja je 0,03. 2 sklopnika, 6, znači 2 je 3, treći je 28, znači on je još manje 2 i ovaj posljednji sva 4 i ovo je čak sada pokazuje 5 megavata samo ovaj 1, 5, ovaj 7, ovaj 2 vata sam, ovaj 5, ovaj 2, ovaj 3, ili na granici 3, glavno sve zajedno su 13, znači da bi potrebno ovaj 2, ovaj 5. Isključit ću, da mogu da ovaj uključim. Sad ću da pokažem snagu, odnosno ovo mi je najjači sklopnik od ovih što ima. 63. Ovaj sam priključio sklopnik, odnosno njegov namot. Pa ćemo vidjeti koliko on, pretpostavljam da je najveće snage, jer je i sklopnik najveći. Evo ga. I on najjače udari lupi. Njegova je snaga 9 vati. Dobro. I recimo kad još sva 4, to je 12, trebalo bi da bude 21. 21 vat. Struja 0,28 samo ampera. Vidite sad da je to, recimo, da se to nalazi u nekom ormaru, tu bi bio jedan samo komandni osigurač, eto koliko amperaže, stavio bi recimo 6 ampera, a 0,28 ampera strujetača. To je bilo to. Sad ću vratiti to drugačije, još malo samo drugačije. U međuvremenu sam promijenio napajanje, tako malo prije je bilo napajanje iz mreže sa monofazne utočnice, dok će sad napajanje biti sa regulacijom transformatora i ovdje ću da imam napon, odnosno postigne napon 230 volti, malo prije smo imali 222, logično je da će sad biti snaga malo veća, pa da vidimo što će tu da se desi. Evo ga, uključen je ovaj sklopnik i njegova snaga je malo prije bila 8 vati. Evo sada je 10 vati. Ovoga je bila 3. Znači trebalo biti 13, vjerojatno će biti 13. I ovoga je bila 3, sad će biti 16. Ovoga je bila 2, znači 18. I ovoga je bila 5. Imate suflira, pa zapamte se na to. Sada je 4, ja? Bilo 18. 19. 18, 19, znači tu je između 22 vata, svih 5 sklopnika. I to bilo to. Struja je 0,29, napon 229, znači pao je međuvremenu A+30. Dobro. Sad ću pokazati šta se dešava kada imamo veliki pad napona.
to može da se desi u praksi i tada će jednostavno sklopnik da ispadne iz pogona, odnosno isključit će se, a time će motor ispasti iz pogona i motor će se isključiti, što može da stvara strašne probleme u radu, recimo nekih potrošača koji su neophodni da rade. Evo ga, on je malo prošetao, malo šetao, a nije Mostar. Znači, sklopnik, elektromagnetna sklopka, kontaktor, sve isti nazivi za, evo ovdje što je naslijedno, evo što je predamnom ja, fino, ko da je pravljen za školu, obojen fino, limovi obojeni, sve se vidi, providni, su i pomoćni polovi, odnosno pomoćni kontakti, glavni kontakti, sve drugačije boje, sve baš vidljivo kao školski predmet jednog sklopnika. Ovo što sam radio, znači, evo ove komandne šeme i komandni osigurač, ovo je energetska, odnosno sve zajedno uključenje motora u rad pomoću sklopnika. Znači, treba nam 4 osigurača. U ovom slučaju, evo ovdje kod nas 5 sklopnika. Znači, nama ne bi trebalo 20 osigurača, nego 5 puta 3, 15 i plus 1 komandni, sve ide 1. Ovaj način crtanja, ovdje, je praktičan i nije loš, znači kad imamo jedan motor. Međutim, koliko imamo 2 i više motora u jednom pogonu, ja govorim sve motori služe za pogon mašina, znači neki pogon sa više mašina, radilica, tada je puno bolji način crtanja ovaj. Znači, gdje je energetska šema, ovo ovdje, samo za sebe, i ovo je jedan čitav kompletni dio, a dok su upravljačke šeme ili komandne, znači ovdje i ovdje bi sad bilo još koliko ima ovakvi, recimo u našem slučaju 5, i sve njihove, znači njihovi kontakti, pomoćni, mirni, radni, to su bile nacrtane i ta bi šema bila na jednom listu kad je potvorite u slučaju nekog kvara, tada biste imali samo jedan list. Gledate čitav, znači pogon isto od jednog. I vidite ovdje ovo što sam govorio na početku, šta je u ovoj šemi trošilo. Znači ima osigurač. Nije trošilo, ovo je tipkalo stop, crveno, nije trošilo, ovo je kontakt, odnosno kontakt 13-14 ovamo, a tipkalo za uključenje, zeleno tipkalo, nije trošilo, to su sve kontakti, ovo je kontakt digitalnog releja i ostane samo, znači, namot sklopnika, evo sad što sam uradio, vidjeli smo da je njegova snaga oko 5-6 vati, što je veći, tim je snaga veća i to je bilo to što se tiče uopšte ovoga učenja. Još jednom.